Sadok utawi perkawinan ike sampun kedasarin untuk sama cinta niki kan. Ike sana tiang dumugi perkawinan iki memagi langgeng. Titiang misadil gumanti pacang nyangre minakadi warging duene puniki pemakas ajak titiang niki ring tatak napi surah harih ring sejeronin kuentanan parikraman titiang ring kuentanan jaga tatak gumanti pacang titiang giring titiang niki kuentanan itu tu termaning surita maka kalih puniki. Semua togalah seni kediboreng titiang yakti nike napi seni raos bapak tiang bangta demen ken putu jadi angin tiang kurenan ring tatak dumugi pelanturang rahayu putu maling demen ken titiang nyalanin Tresno ditatak. Ingin sukses untuk kalah sana kepikiran dengan titiang pantah sarang surita, titiang yakti demen sarang surita. Sane mangkin sekadi parikramo sane memargi mangkin iki wangkah ngelanturan ke anak titiang jadi tidih sareng calon iki pemekas keluarga ring tatak ngangutin lantis ring Sodarmo sepengrauh parjuru sami niki nyak siang hidik iki tunas titiang mangda wenten saksi doa restu pemargin pianak titiang mapekalih demogi presida antar memagi Drike asapun api kata titik-titik ring jagat tatak pemekasipun benyangan iki mang dewenten kepicel ring pianak titiang. Mejangtan sampun kelintang wimudo akeh sani kirangan tunas titiang pitekep mangdo winten yang pianak titiang Drike maka kalih mungkin titi pengancan dari wekasan punapi metape kramo ring sajeronen parikramo adat Drike ring tatak ring dinas kaler ring sadenis kaler kenten saking titiang demogi sangkanen sepengrauh hiratu widadane sarang sami prajuru saking klot iki sami pemargine memargi antar tur presida dados pesaksi ring sejeronin pemargi piawahan pianak titiang sademakin saking titiang wadah sapunika akeh sami patut taler akehan sami kirang idik tata bahasa titiang lunas sinapura ting banget pisan puputan titiang untuk para mesanti santi